ویروس کرونا دو جشن بسلمانا لهرما کردستان نخوش کرن. روژا اکیش جشن قربان دست بکر. دیر جگریان و سردان ولاتیان بو کسوکار و خزمان جبر خوپاراستن ویروس کرونای. جشن قربانیه خلق بچکی ترسن و نشین درکبن و تدبینی بیچی که درکتین عیدا بیچی کانا و عیدا مازناجی که بس چی خلق بچکی ترسا و خلقی چی عیدانی مروفیت خواد کن امجی جشن هوای پیروزت کن و جشن ملت کرد همی پیروزت کن والله هکا رین مایت سخلمیا بکن بوان باشه و بو خلقی جی باشه. اگر مثلا بونمونه پتای کرونای نبا ما پیوندی به کدود کر یعنی هم چون سردانای کدو مجش نکدو پیروز کر بس نکته داشتی راستی هم بیشی نوشتیم که باری دارایشی هندی هاریکاری نکو خالق بچنه سردانای کدو اوجی سببه که همه مروف پیوندی جشن کدو پیروز کرد باشتر راستی. ملت کرد ملت که کمالاتیه و گلک سردان ایکدود کن. به تایبەتی هەلکەفتێن نەتەوەیی و ئاینی لە ئەفساڵە ji ber xweparastinê ji vîrusê koronayê cejn bi rengekê giştî bi rêka amîrên peywendîkirinê hate pîrozkirin. Xwedê me derbas kir hema bi telefona û ber koronayê û em neşiyam çine emalê ku hema spîdemê dirawîn me telefonê xwe hazir kirîn û gel ve xuşk biratoy gel bîkê xwe gel keçeyê xwe gel birazayê xwe xarzayê xwe hema spîdera şûlê me bes me telefonê wat kirin û em gel taxtin. دب شیوه کی بچه که بخوا خیره که بیاین و واش خرازی کن باش برویش هم نشم چنا مالت خراک و بینا مالت ما هندی مرف خب پاریزید باش تراو خدا داو ید بری خوش تر بین گله خوش تر بین مرفی سردان تکودت کردن به چه مالت تکودم مرف درد کرد مرف تاد مرف چید بس با بقى رب العالمين هذاك قسمته ما في شدا ما بجا حتى رب العالمين جاكديش نف مرات كتبه هي بیا خدا دار خلک پارێزگەها دهۆکێ gelek heş peywendiyên civakî dikin û seredana êkodû dikin. بو پیروزباهیکردنا جشنê lê vîrusê korona rêneda xelek têkelî êk bibin û ji nêzik êkodû bibînin. Karwan Sadık gelê Kurdistan, Duhok.